गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। बेजों लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन। आरो बेजों लोगोसेनो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि अनसायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो मिजिंथिबाय। दिनैनि खौरांफोरनि गिबियावनो मोनसे दुखु गोनां खौरांखौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों जे आलायारन सावथुनाव फाव दिन्थिबोनाय श्रुति ब्रह्म बिथांजोआ बे बुहुमाव गैलिया। अरायनि थाखाय बिथाङा जोंखौ नागारनानै आनज्रायलांबाय। आंनि नामा हायनास्रिन, नोंनियालाय आरो नों बबेनि? आंनि मुङा जोंदाव, आं बम्बेनिफ्राय फैदों। मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा। आं नोंसिनि फट'खौ जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन। बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदे। अके, काम अन। बे दुखुनि आयदाया जोबनानै थांबाय। दा गुबुन मोनसे आयदायाव फैबाय जे इउपिपिएल हान्जाखौ एबा प्रमद बर' बिथांखौ रायजो राजाफोरा मानि थाखाय दुखु मोनो बिनिनो माखासे भिडिअ भाइरेल जादों समाज बिजोङाव। दा बेखौनो आङो रायजो राजा नोंथांमोननि थाखाय दिन्थिनो आखायाव लादों। दा बेफोर भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायलांनायनि उनाव मा कमेन्ट खालामगोन बेखौ आं नेनानै थागोन। दा बेजों लोगोसेनो आं मोनसे खोथाखौ फोरमायनो सानदों जे गोबां आंनि इउटुब चेनेलाव कमेन्टनि गेजेरजोंनो गोबां बायदिसिना खोथा बुंहरदों जे मैयासो रिसेन्टलि सासे बिथाङा, आं बिथांनि मुंखौ लालिया, बिथाङा माने मैया ओरैबायदि कमेन्ट खालामदों, बेसेबां गनायजाथाव कमेन्ट जादों आं बेखौ बुंनो थाङा। बिथाङा मा साननानै बेबायदि बुंदों जे बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला बिपिएफ हान्जायानो माने मानसि बुथारग्रा बा मानसिनि जिउ फोजोबग्रा हान्जा बेफोरबायदि मोनसे बुंनो सानदों नामा। दा बेखौ आङो गोलावथार खालामनो सानाखै। जाय बिथाङा बुंदों निस्सय बिथाङा उनाव गावनि गोसोखौ सोलायगोन बा सुद्रायनानै लागोन। दा गासैबो पलिटिकेल पार्टियानो गाव गावबागाव पलिटिकेल कनभिन्स खालामनायनि मोन्थाय दं, रायजो राजाफोरखौ बुरखायनानै लाबोनो हानायनि मोन्थाय दं। दा बेवहाय बेफोरबायदि कमेन्ट होलायनाया एसे गोरोन्थि जादों होननानै आं सानदों। दा जेखियानो जाया मानो जायफोर बिथांमोना बेफोरबायदि कमेन्ट होबाय थाथों, थेवब्लाबो आङो भिडिअखौ बानायबाय थानाय जागोन। जायखि जेखि बुङा बुंबाय था। दा नंगौ आंनि भिडिअफोरा वान साइड जायो आरो मानो वान साइड जायो बेनिबो खारन दं। जाय बिथांमोनहा हारिनि बा समाजनि जौगानाय खामानिखौ मावगोन आं बिथांमोनजों जेब्लायबो लोगो जागोन। नाथाय आं मानो दा वान साइड जादों बेनिबो खारन दं। आंनि वान साइड जानायनि खारनानो जाहैबाय बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावबो दासिमबो मानो जोबथेसालियाव थानाय डिआर नाब्ला सारजों लोगोसे आरो गुबुन गुबुन एनडिएफबिनि लिडार केडार बिथांमोना दासिमबो मानो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै, बे मोनसे। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय गोबाव बोसोरनिफ्रायनो माने जुग जुग बोसोरनिफ्रायनो जोंनि बड'लेण्ड डिमान्डआ दिनै बबेयावहाय गोमाखो? दिनैसिम बड'लेण्डखौ जों मोनफुङाखिसै। जाय बड'लेण्डखौ दाबिनायाव जोंबो जिउयै माहामै जोंबो हेफाजाब होबोदोंमोन, जायखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय जोंबो गाव गावनि देहा सोलेरखौ लानानैब्लाबो जोंबो नांबोदोंमोन। दा बे हिसाबै आंहा दुखु मोननाय दं जे बड'लेण्ड जानायनि सिगाङावनो जोंनि मोनफ्रोमबो हारिमायारि आफादानो जा बा हाथियार लानानै जांख्रिखांबोनाय आफादानो जा दिनैहाय गैलिया। बुंनो थाङोब्ला बड'लेण्ड डिमान्डखौ जोङो नागारबाय। दा बेखौ आंहा मोनसे दुखु मोननाय दं। बिनि थाखायनो आङो दा वान साइडेड जानानै खोथाखौ बुंबाय थानाय जायो। बिनि सायाव सोरबाफोर दुखु मोनोबा मोनबाय था, आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया। दा गुबै आयदायाव फैदो जे इउपिपिएल हान्जाखौ मानो दुखु मोनो रायजो राजाफ्रा। भिडिअखौ एसे नायदो। प्रमद बर'आ दिनै हाग्रामा 15 बोसोर सालायबोबाय। 15 बोसोराव खिन्थु रिसलिंल' खालामदों हाग्रामानि मावनायखौ। डाइरेक्ट बियो आं बेखौ प्रमद बर'आ दिनै बर' हारिखौ नागारसो नागिरदों। दिनै जोङो प्रमद बर'खौ नाङा। जोङो दा बिपिएफ दोलोनो होनांगौ। কাস্টমলি প্রমোদ বড় নিউজে পাম বিপিএফ সরকারে আজি 17 বছর আগতে শূন্যর পৰা আৰম্ভ কৰিছে, বহুত কৰিছে বিপিএফ সরকারে। শূন্যর পৰা আৰম্ভ কৰি ইমান দিন পাইছে। প্রমোদ বড় সরকার ইউপিপিএল সরকার কি কৰিছে? একো কোনো এটা কাম দেখাই দিয়ক, মানে আমার সমষ্টিতে এটা কাম দেখাই দিয়ক। কি কাম কৰিছে, ক'ত কৰিছে? সেলফ হেল্প গ্রুপক 75,000 টাকা দিম বুলি কৈছে, দিছে নেকি? ঘৰে ঘৰে এটা ভোট এটা চাকৰি দিব পাৰিছে জানো? কোনো এটা চাকৰি দিছে? আজি পর্যন্ত দিব পৰা নাই। মিছলীয়া সরকার। মানে ইয়ার আগতে কিছুদিন আগতে শুনিছিলো সৰিয়হৰ বিধান আহিছিল। সৰিয়হৰ বিধান মানে তেওঁলোকৰ দলৰ মানুহ ইউপিপিএল দলৰ মিটিঙত যোন মানুহ যায় তেওঁলোককহে দিয়ে।
বাকী মানুহক নিদিয়ে। আজি ৰাস্তা পদূলিয়ে হওক বা কোনোবা কি গৰীব মানুহবিলাকক যিবিলাক কাম দিব লাগিছিল, এনৰেকাৰ কামবিলাক দিব লাগিছিল, তেওঁলোকে দিয়াৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই। আজি জব কাৰ্ডৰ কামবিলাক হোৱা নাই। তো আজি যিবিলাক সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে আজি বহুত জুৰুলা অৱস্থাত ভুগিব লগা হৈছে। কিন্তু আজি দেখা পাইছে যে পাব্লিকে যে হাগ্ৰামা চৰকাৰৰ অবিহনে যে BTCত একো উন্নয়ন নহ'ব, সেই কথাটো তেওঁলোকে বুজি পাইছে। সেই UPF চৰকাৰৰ দিনতো আমাৰ BTCত বহুত উন্নতি হৈছিল। এতিয়া এই প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰত যিটো UPPL চৰকাৰৰ কোনো কামেই হোৱা নাই আৰু দেখাই নাই একো কাম কৰা। আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক আহিছিল নেকি পাৰ্টিত, সিহঁতে এতিয়া গুচি আহি আছে, একো পোৱা নাই। আৰু আমাৰ মানে BTCৰ একো উন্নতি হোৱা নাই, একো কাম কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে। আৰু হাগ্ৰামাৰ দিনত যিখিনি কাম হৈছিল BTCত বহুত কাম হৈছিল, বহুত দলং, বহুত ৰাস্তা বহুত বনাইছে। আৰু এতিয়াও আমি আশা কৰোঁ আকৌ হাগ্ৰামা চৰকাৰক আশা কৰোঁ। আমাৰ যিখন UPPL চৰকাৰ, এই চৰকাৰখন চলি আছে বিজেপিৰ আণ্ডাৰত। এতিয়া বিজেপিয়ে ইচ্ছামতে BTCত যিমান ডাঙৰ কাম আছে চব গুৱাহাটীত ঠিকাদাৰ আহি কাম কৰি আছে। আৰু BTCৰ যিবিলাক ঠিকাদাৰ আছে এইবিলাকে পাত্তাই পোৱা নাই, এনেকুৱা হৈ আছে। হোৱাত এতিয়া আমাৰ পৰা বস্তুটো গুচি গৈছে। আমাৰ যদি ইয়াৰে ঠিকাদাৰ এজনে কাম কৰিলে হয়, তেওঁৰ তলত অন্তত 100 মানুহ চলিব পাৰিলে হয়, কিন্তু সেইটো এতিয়া নাইকিয়া হৈছে। UPPL চৰকাৰ যিটো আগতে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজক দিছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি একেবাৰে জিৰো। কাৰণ সেইটো প্ৰতিশ্ৰুতি এটাও পূৰণ কৰা নাই। যেনেকুৱা ধৰক এটা ঘৰত এটাকৈ চাকৰি দিব, তাৰপিছত সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপত ৭৫,০০০কৈ টকা দিব, এইবিলাক একোৱেই নাই। আৰু এতিয়া BTCৰ যিটো UPPL চৰকাৰে যিটো চৰকাৰ চলাই আছে, গোটেই বেলেগ এংগুলেদি। কাৰণ ইয়াতে BTCৰ যিখিনি ঠিকা যিয়ে অলপ কাম হৈ আছে, সেই ঠিকাখিনি দিল্লীৰ মানুহে, গুৱাহাটীৰ মানুহে, এইবিলাক মানুহে কৰি আছে। BTCৰ যে UPPLৰ যে কৰ্মী, এই UPPLৰ কৰ্মীয়ে ক'ব নোৱাৰে। আজি ধৰক BPFৰ মানে আপোনাৰ চৰকাৰ নাই, তথাপি বস্তি এলেকাত, VCTC এলেকাত যাক গোটেই BPFৰ ঢৌ, UPPL নাম এটা নিচানা নাই। আৰু এইখন মিটিং যিটো আজি হৈ আছে, এই মিটিঙৰ যোৱা ৰাতি আজি পুৱালৈকে এতিয়ালৈকে এওঁলোকে বিজেপিৰ মানুহে, UPPLৰ মানুহে ৰাইজক কৈ আছে যে তহঁতে যদি এই মিটিঙত যাবি, চৰকাৰী ঘৰ আধা পাইছা আৰু আধা হোৱা নাই, আমি পইচা সোমাই নিদিওঁ, তাৰপিছত অৰুণোদয় এইগিলা বন্ধ কৰি দিম, ৰেচন চাউলটো বন্ধ কৰি দিম, এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে যাই কৈ আছে। গতিকে তথাপি ৰাইজ ৰখা নাই, ৰাইজ একেবাৰে বহুত আহি আছে। थारैनो बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट लिरनानै हरदो। जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। उननि भिडिअ लोगो मोनफिनबावगोन आसा खालामबाय। थेंक इउ, गोजोन्थों।